Kore ke hu mo he tala malu e whanua, ka mai ngahi tala whatapu kodobe, whatapu adu me polo kalaman. Tawanata e teo whai ki tō mama ka tae whainga mali kuni, ke whahoka toa e whatala noa hana ua, ki a pos whanua ka kantiteiti whika nima
o tonga tapuano. Ka kimo ke ma hoko atu he polokalama he pongpongini, ko whiwhia pe ke whawhe ia posi ke whahoko ma lotu kamata, ka to ke hoko te tau polokalama. Vito, ke tau lotu. Tua mafmaf, ko mau tanga whakana whiona. Mau whamalo e tau haa whiona, ko mau ngai whamili. Pe ika mana ke whahoko e proklama kompongini, mau te kake atuia. Ko le whiona ke hifo lau maare, ke taunia ki maua. Ko i koe whahoko proklama, hoko proklama koe tāpua kia, ke mau mo ui. Nau tau te nau whanong ki ai, ke lava ke mahino ka tek nau tolu a taumu mo pōpōki o ku maamanaki ke whahoko he hoa ko ni ia kalaisi ko mau whamui e meni. I he whanga mare whakoi, whataonga pe ka inga e ongola rea te pētau polokalama ka te moto, i he mau whanonga mai kia, mau mamata i he atama reo, i he hauani moto ki ka tak pēr shea te pētau polokalama, ke tau wahe katoa ai mo ki nau tolu katoa pe, te nau toki mamata i he tau polokalama, hanau whainga mare. Ange koe nā ku o atu i he kamata anga, ko polokalama whika oa eni, e whatala noa ki he kantiteit whika nima, o tonga tapu alu po asfonua ke ma whakatala noa ke ngahi isiu. Pepe ngahi plani ngā ue kune whotutu ke whakahoko ki he wharearea o tonga. Ange koe na ma kamata ake he proklama whika ola ki ko ia o e wiki kua o sina ma kamata ake matala noa i hono o mai pui pui tu. Pea mo e tala noa whoki ki ngahi ka veinga ko ia o naane o mai ke ni tataki ai ngā ue koe kune whahoko hange ko ia o ku hātu ko ia i he screen he taini mi, ko e hake aki ai pure lerei, toko ni e masiwa. Ai nā matala noa whoki ki ngā he konga ke he kehe, o pure lerei he wiki ko o sika ko e ukeni, ko loto ke oange ai whainga maari e ke tia, ke whai hawhatala noa ki he kaweinga ko ia, ko e mahu inga ko ia pure anga whakakolo. Ka koti mahalo ke kimoa ke ta ki hoko ke ka venga koe pule anga whakakolo e pas. Ko loto pe ke ta ki kamata mua i he tanu pou koe ni o e hala whakawakawa. Koe taha e ni ha mea mahu inga. Pe aku kawai ai wā henga o e whitu una. I he ne tuu koe ke whainga maari e me hala whakawakawa. Koe ngā koe talu hono area i hala whakawakawa. E ngahi tau ko mariu atu, he ngahi pure anga, ka na te kia pe ke malawa ke whakahoko eni, he koe ngā whai ngofua whoki eni, ko pau ke whai tala noa mai kautona, koe nau tolu te nau tokoni whapa anga mai, ka ko pau ke whai komiti ki ai pure anga, mai pare mia aho, i nau priority ko whia mau, ka i he pure anga koe ni ko e tātai koe ni ke tau au ke whili, ko lava o whakahoko no tāna pou, pia ha erea ene awhio, pia iai me kautonas, ai kau whawhawhonga me ngahi panke ko ia ADP, pia pe heke panke a mahamani, pia mai pure anga tonga. Whewhe ho wakai ki ai pos, pa moho ka inga i he amanaki ko ia, ke whai e langa tau e tolu ko ni, pau tau whiwhia ka matapa whiwhia e ka pai osi pos, whewhe ho wakai holo ko a api ka inga. Te uki lave no noa peki e me rena e hopona, o mai foke mau toi whakaafe. Ka koe whiwhia lahi, he koe whai langa koe ni o fall inia i he tokantapu walu. Pau tui koe whai e poku fo o weni, o koe foke e tokalau nau sio ke fupaanga lahi koe ni. Ka koe tui koe whai development ni, tene hangau hiki hake a tonga, tau te whito tokoni lahi, o kai ke ngata pe ke masiva, ka iai e ngahi mea e lava whakatupule kina whakalakalaka tene anga hiki a kei ai mo ui ai tangata masiva tau te whito ki tangata pu walu. Pea kuto e kau le lei eni uhiko ki nau tolu hango tangata pu hiva mohongo fulu. Ke nau kau he ngau e ake ai fui wheipu koe ni. Ko mea ko whi lave lahi he ni i taim koe na whai koe tanu po, Tau, ko lave i pe koe toki mō meni tene e kusio ai whiwhia lahi i ene awhio. Pea au pe ia ke ngahi o wau ne o stotonu tau whakatonga i mau pe koe o wau ko tō pe o si pe koe ai whasitu i ko li waki e haere.
Oi nia, Tui. oi fase tui, toi lere mo polo kalama ia, whakawhelo ngoaki, whakawheohi. Pena kai ngata pesio na hifo ne a fio, o au ki he kāinga na e kotoa na iai, whai he whi iloa ki. Pea te sio, o au ke kau o mai, a ahi mei muri, kau touna, e fo i relationship na whakatoa ngai, e wā o e na fio, wā kau minita, wā o e kakai, Piko o nofo loto ia, i e palani goni goe, ai hake aki, ai pulelelei, e mo tokoni i masiwa. Aia, te tawa pele, i ngai ngaue, o palani, tene lava o whakawhihoko taki kātoa fo i o wau. Ko me be solo ko toanga ki e ni, ko nuku alofa o whika uraki. Ko tui e hoko, a tonga tapu wālua ko nuku alofa whika ua. He foi development ko ni. Ko o stulu fa papau. Ka ko me be ko to toanga atu ki ai, na havare be ko alhaka a tonga tapu wālua o nuku alofa whika uluaki. He kua ngai palani, ka hoko e nia. Ko se au hilahi mon be a tonga tapu wālua, pe mo nuku alofa uluaki, e o vare be ko na arake ia o uluaki. Ai ko au sia ko ki te au tahe ne wheo anga na whakamāwhana e na ia e wheohi māwhana pe nei hāpe ia he aho koe ni. Malo sola. Koe maoni apito ka hange ka lau, koe panga tonga foke tolu ngea wha tolu miliona e poasi ko e lang aki hala whakawakawa koe ni e tau e tolu. Pehe toko lahi tuku ke heange hola i he tsunami ke ngawe ake kakai koe ni matatahi kolo ke nau hola atu ai ki tonga tapu walu hawa atu ki ai. Tuku ke he ai e mea koe ia pehe foki ke ngahi uhinga kehe e lava o mai. Ka koe malava koe he kakai e tonga tapu walu ke whakamore si e nau pensini ha nau close no mai te i loto kolo, he? E ngā te ke api ta ke benefit pe ka koe ngahi api koe tonga tapu walu, mo tonga tapu hiva, tonga tapu hongo fulu. Ka kolosi koe te nau whakahoko he fwoi hala whakawa koe ni ka osi. Ka tui koe taha e ngahi benefit le rei ki hoki mo kai ngā. Wai mea ia e taha solo, he kuiai foi eka walu ai. Pako tui ka developer foi eka walu ko ni ki e tonga tapu walu. Te nau lava o whakalere ai, vahe. Whakalere ai ngahi mea, te nehanga o whakatupu le kina ai whanki family, tau whatata e lava ke tu ai a marketi, Ko whai market whikau ai a ki nuku alofa. Pea ko whai halanga ia ko ni, hoko ko whai mātanga, Pe lava whetu ia ko ni, ka ngatai wai ngai whanki whare, ke watu e kakai whatau e na ngahi mea whakamea, ango e kakai whewhine, pe ulahe ngahi whotutu uia, ko mea kou whawhewhia ki he kuia e whainga maari he kuai whai eka e walu ai, Ai koe ngahi mea ko ia, e kau mo ia he palani whakalaka a tonga tapu walu. Ka pau te u whainga maari o si line up u me ia ke whakahoko ai solo. Malo. Maria Pito e whanau. Poasi ko e goti mahalo ko e tanu pō ia o e mahu inga ia koe ni o e hala whakawakawa ki he mahenga kawai. Tata te whita ki tonga tapu walu. Wai befo ki e whaatala noa behe ka ngahi api e ala uesia ko ia i he tonga tapu walu pa behe ke whahai koe ni ki kolo pe o ko tau koe a rea. Kau tau tui pe e poasi ko e kono tano po ha whainga ngā ue ku mahino ko kakata ngā ue e pure anga ki nai api kua he a rea, Koi. Kata whoki me tau ke ta kaweinga ko he ahoni, ko e ta kaweinga whoka mahu inga ko ia o e oha pure anga whakakolo ke whaha wakai ki ai, ko tui ko e kaweinga ko ni wha oha ke peheni I, ka koe ke whewheha fu tala noa ke, ko e ngā ke tuunga whoke tai ni. Ako watu ka te koe pawaski ke whakamatala nge ke ka inga, ko e ha ai uhinga ko ia ke mahu inga I ai, I he pure anga whakakolo, pea moe ka venga ko ia ko ke mate aki I ai pure le rei, ko ha ena whela vei moe taimi o kutau whia mao ai ha pure anga whakakolo.
malo pito solo koe hinga lahi ka pau te tau whatonga i ange koe peseti lahi taha o no foia he informal sector ai au tau pe likely ke pesete valunoa pa ki pesete ni mai o te piloe ai poverty ka tahanima no foi ki olunga sai au tau pe pe ki laini valu nima ke hivanoa au invola e whahinga o anda. Ka whaka vai ni ia o si ki mawahe ia pia mo e tonga tapu walu i ripoti ko statistika o nau pi aiku kai ke pilou ka apave potalani ko o masiva ai ko ki me au fia he ku ki mawahe ko hinga lahi hango me ko lave ki ai ko lahi taha o informal sector a pesete en go lave ki ai pa ko hinga ia ko whaka kau ai mana tui e nof kai nofo taha pe pure anga ke development whakaluku fua ai ko kai ki ngata pe i tonga tapualu apply ki e u toenga o u vahenga ai ka paulewa apply pa tau develop ai ko mea lewa ko o ke nofo e whakau na ku lave atu ke mahu inga o e pule lelei. O guape ko e pule lelei mo e pule kovi. Ko ui ko whai ako au, te ki toi whoki peke whamanato e principal koe o e pule lelei. Foi mea koe fitu na ku lave ki ai. Ko le ka pao e mau kano kato ia i he kakai ku o whiri ke huki loto te tau au sia tau tolu hatunga ma o lunga. Ai a ulaki peko accountability, transparency, ko e tatau e lao, ko e whamau totonu, ko e whai totonu, pea moe vahe tau. Sio katoa umea ko ni. Ai na ku lave atu ka pau ko e nau e nia o pule lerei. Pea whaka osi aki e tau sio ko e hae ola. Ai whai mea e fitu. Ka pau lewa. E au e peseti, ka pau tau whaka peseti. Peseti te au, totonu ke tau whainga ki ai. Ka pau te whaka peseti au e tunga o e kuohiri. Ko tu au te ke tau ata toke peseti ni manoa o e pule lelei. Ka pau lewa te tau whainga. Maka pure angoni o si apavia he peseti ni manoa. Ko mea kau tau whainga ke turi fua ke tau au sia ai peseti te au. Ko winga aku ke ngawe aki ai nau o e pule lelei. Pea taimi ta tau pe te tau lava e ki tau tolu o sivi ake kakai hugi loto ake nau e pule lelei. Koe mea lewa koe o whaamuhan koe mea na ulave ki ai. He koe sektoa pe koe informal sektoa ulahi tahia i he levolo pe moe ngahi wahenga. Ua pe tau mua koe na ulave ki ai. Koe hake aki o e pule lelei pea mo tokoni e masiva. Sai, te whawhoki lewa ki he whakaukau. Ai koe taimi koe nā ku alua i o whai ku toa tutoa e solo. O kia inga koe ngahi isiwa nia na o hake. Tai ho haa lahi ki he paanga na e fou mai o whakafou mai wharearea o hau ki ngahi wāhenga. Ho haa lahi au pita. Pea tau te whitoka ki mautolu koe ni he wāhenga tonga tapu walu. Nei lahe ho haa, ko inga he nai kai ke asi e unau ia kone pule lelei ai. Ai aku mahu inga ke taimu kou tau whahoko e ngā ue, pe aku mahu inga ke te au ia ke whamaala ala, ai pule lelei mono ngahi nau, ui ka pau te tau sio ki a palani o kuloloa, pe mo te o maiha ngahi tokone o kulahi ange, e whie mau e pule lelei, pa nau e pule lelei, ke ngā ue aki. He ka pai kai ke tau ngau e aki e to e lahi ange palapare ma. Pakau inga ko nofo mau pe ke highlight a nau e pule lelei ke whahauka e tau ngai whatongia. Koe te uki lave no pe ke palani ko ni koe ke mea hoko lolotonga iho mau wahenga. He ko uloto ke ose ange polokalama koe ni o koe ai e whe taulaki me mo e whe mahino aki ui koe plani ngā ue. Koe te whawhoki pe e solo, Nei taimi koe na te kai ki u kauma iau ki
i ngā hei polokalama koe ni kolona no whtapea ke polokalama mau ki potsiasi. Aia na ku wao taki ele tā pe au wao tak whalau maari nei no fotaha e ku mo uia ki ngau koe ni. Pea koe taimi koe na e tō tāna aluange pure whakavahe o kore ange he na e ai ki paloparema. Pa te urea maoni peau, he ku mahu inga ke tau whanongo, pe tau sio, pe tau wako, ke whaka lelei i ngahi mea koe ni ui koe tū fua mo e plani ngā oe hoko. Na ki tō keke ai kōsilio ia koe ki mua, hu mai kōsilio fōu, penau ki tō keke o au ke tūunga na na ua whakatontonu ke hou eiki, pe au ke whakatontonu i e whamau anga, Mana ki ongo e hou eiki he tō wange, pe au ke whatondone whamau anga pe utalame. O mai ange ko ni stūtone. Pe au mai lewa loa, mau tautu lewa hifo siofi, ta koe ko uhinga palopale ma he ta whatu pe ene whakaukau ana kai ke sio whakalogu fua. Pe mau hanga lewa whau to e mea ukai ke sai, kai whau e fo i ko ni stūtone ta. Paka taimi koe nai whau ai, nai to ai u palopale ma, kai te whaha hopo, pe a mau mai kai ngā o mau ngau e aki. Ai ko he taimi koe na mau ngau e aki ai, na solo vai mea lahi, o lere mai ai, whaka au fofa, ka te utuk lawe whaunga, koe na kuhanga fotu, taimi koe ni ko hu mai ai, o tauhi paanga, Koe tua koe tainimi, ai ne lere mai, whafofa pito taimi koe na mau kei lere ai, O ke tunga o te hu mai peki fo i timi tatau na i mua, o te fusi ke foki he paropare makoia, Aia koe whainga mentality o mahu inga he ngaue koe ni, ke iai hange koe mea koutu ua ki tau nofo i he konistu tone mo e pule lelei te nanga malu ki tau tolu, tokonia ki tau tolu, ke tau whaitutuni i he mea o totonu mo tau. Koe anga ia koe ne tue tainimi ka, e hu mai pe koe ni to e timi fo ou koe ni, o koe lewa ki tō keke. Ko mea kou lawe ke ai o peheni. Te hau pena tolu mo fo i natula, o ku pule pe ia hori koe pule pe ia. Ai o hau ia koe moene whakaukau koe mea kotoa pe ia o ku tutunia ki ai, he koe iau sea. Ko whakamahino lewa ki ai. Koe tutuni kotoa pe i he whotutu ko nistu tone o pule whakataha. Koe ki aha fo i sino e ta. Ta dau e pepe koe pule whakavahe koe, pe koe ofisakolo koe, pe ko hai koe, koe whakataha e o whai tutuni, pa koe ia tene tari. Koe mea te tau mau ai. Koe ke hau koe, ke hau koe, ke pule. Koe mea lewa o ku tue tani mena eke mai foke tokolahi solo pe mai. Ok lere ko sili o ko talangi. Ok lere. Koe whonga koe no whatu koe o ko sili o whakalao. Ko pau ke hau e pule whakavahe, ko i o koe mawhai ke ui ai kolo. Pe tami ko ui ai kolo, kau whatama o fisa kolo moi kakai, pe ui lewa o whai e whiri ai ko sili o. Hene tū pehe lewa o whakalao ia. Ko e whiri koe whaktaita whiri ni ki komiti o kai ki whakalao. Au stipe ia, ka pau ia tekina o tolu. Ka koe whakalao, whakalufua ko tafe mai o mawhai e whono i he lao. Koe pure ia i he kolo, Pa koe taimi o ku whemau e ke whakafo ko pau pe ke te whoki mai ke whono, ke whai hono tamate i ai ko silio koe, mo ki nau tolu kai toi whiri fo. Aia koe whaunga aia o ku mahino, aia ko mahu inga i ai ke ilo he kakai, Sai, koe ki mea koe ko lawe ki ai, o ko hoka tau koe ki ai, ui ke ilo he kakai. Mea koe hoka tau koe tai mau whau e paanga, O hatu ulahi tae koe paanga, tai mau flow mai koe paanga, tau hoa e kakai ke lava, ke nau hanga o iloi, ai mea o ku mahu inga ki ngau e ke paanga. Koe mai koe ai paanga o fōu mai ai wharearea, pia fōu mai a ki he MP, pe koe whawhonga kakai, koe kolo o e wahenga koe ia, pia toki me ai o tūwhaki. Koe anga maheni, o flow pe he o ave e ke kōsili o whai e nau tolu. Ai koe mea koe pōpō e au e ngau e koe kōsili o, te tok lawe koe ha
ai ngā hifonga o tutuni he lao ki ngā waki. O ko popo veau e ne hau ke kōsirio, mana tui o ku toko lahi ai. Koe whiri koe e whai koe i he whono, e whiri e kakai nau mau e ngahi tau kei, mau e ngahi poto, mau e ngahi ilo, Pea he ne luku koe, he utolahi i he kolo, tau te whito, a kakai lei au pito, pe te nau lava lewa o whai e ngahi whakaukau o kulelei ke te velopo, Koe mea o ko whaambe ke whamaala ala he ni, ai tutuuni o kai ke polisi. Pa o tui koe mea iau ke tai mahino ai, koe ke ilo e kakai ia, o kuiai e lao, pa kuiai e polisi, pa tutuuni ngā aue. Aia ke ilo he kakai, he taimu kou whahoko ai, o kuiai e nau totonu ki ngai mea koe ni. Te ukilawe toto atu pe e solo, Ulaki koe panga koe ni, i he tutuni ai polisi, koe panga koe ni, kono tau mua ki he whakalakalaka mo toko ni ai whia mau viviri. Pea kai ngata pe i uto e lave pe hene ai polisi, mea ke ta ofi, o i kai ngō fua ke ngau e aki ai paanga koe ni. I he tau mua koe o e paanga, an koe mena kulave ki ai, o ku whimau ke tokonia ke whakalakalaka whakasosiari. Whakalakalaka whakaekonomika, pea i kai ngata pea o kia e whanki ngaue ki ngahi ngaue, develop i he kolo, o whimau ke ngaue. Tau whatata hankoe ni ko ngahi mea ngaue, pe ko hankoe misini, palau pe ko tokoni ke he tautai, o alau ia i he tutuni ko ni he ko whimau ia. Koe konga hakoe o kou si hoi ki ai whaunga koe ni hono pule, hono lewa i koe paanga, O ku ostuhu i pau mai pe i he tutuni ngaue pe koe polisi ngaue koe ni, o ku nofo ia, pe ku whakatewhito ia i he principle o e good governance. Aia o spell out pe ia. Koe ngawe ake paanga koe ni, e nofo ia pa e pule ia i he good governance pe koe, hono whakarea koe, ai pule lelei. Ka pau te tau to'o mai hanko mena kulave ki ai, koe uhinga ia o ku whikauraki o ku whaha mai heni. Pea wārewa, nane ki lave mai peka o hoko, nane lave mai ai whita tariu i aki accountability, ai uka ke hoko i taimila. Ata koe ki tua mo umena kulave ki ai kana e novo, koe principle o ngau e aki iheni koe pulelelei, koe good governance. Ko mea rewani o kou whaamu au ke iai e whemahino aki. Ulu aki o kua pe whaunga ngau e ake paanga koe ni. O kwhau i he project, aia koe te omai i ngahi project, pe koe o ange ki he uwahenga ke ngahi kōsilio ke nauhanga o tokanga. Aia koe whaunga i e ua. Ko mea ko o whaamu ke toi whamalala ke ilo he kakai, o kai e nau totonu whakakoni stūtone, ka iai ha mea o i kai ke nau whie maarie, o malawa pe ke whamone toko tolu ki o lunga, pe awea ke whale lea ke tālanga. Ai alau ia he koni stūtone, ai ngai mea peheni. O kai ai mea ia nei tūto o hake lahi i he autakai, ai niko ke lawe i moe mea koe ni, i he paanga na o mai koe ki he wāhena kona pakalu. O ku mahuinga au pito ai paanga koe ni ke whakahoko ia o whakatatau pia moe ututu ni koe ni. Te uki la pesolo, mei he wanoa ua, ki he wanoa ua tolu. Ki he wanoa ua nima, wanoa ua ono, o ku whiunga mo tahapo ni ua miliona ai paanga o stuwange mai. Ki he whafofonga koe ni lolotonga. Sai, koe mea koe o ku iai ai tokanga ki ai,
he wiai ngā nau e pulelele ia, nei whiu ia he tola. Ka ango me nau klawe kai, o koe to tonu ia ke whai eke koe au. Koe me eke tāwhika mea lelei. Pea wape, o koe tolu kilu nei o mai ke polisi whakakolo. Me ia e wahenga ke eke i e tunga koe oku iai. Nei peki foi mea ko loto peke whamala ala hen solo. Ui ke mahino ke kakai, hangi koe ngai mea nei tukuange, e mo oni e. Ka tengo nei fotutu koe nei kōsilio. Na e ui he pule whawahe, ai fono, pea whiri ai ki mautolu. Pea ka tengo nei mau hawa yo mau, o le sisita, pea whakalao, e foi sino koe ni, pea lere mai ai, ko whunga koe na mau ngawe a ki mana o silawe pe ki ai, na o mai ngai fie mau hang koe tutuni koe tau mua ngawe a ke pāngane, o mai ngai fie mau, ko toa pe kakai, pe ko mea ko umiti koe ni kono sio, pe ko whe ngai fie mau viviri, pe mo ngai mea e tokoni e pakalakalaka, pe mea i rewa whai sio, pe una whenā pasi, pe mo whe mau viviri koe ni, pe whatatau ki e pachedi, pe una whela lawe. Koe whonga koe nei ngā ke kōsili o, taimi kōku o mai ngai fie mau, na nofo whiwalewa kōsili o whaka paradise, ko whe mea nei whe mau viviri, whe mea koe naka ke whe mau viviri, pe fit lewa ia ki he pacheti, pe koe ne tari pe koe a whahulewa ki he whono, pe koe tari pe koe whono, awe ke wharearea, whoki mai, tari wharearea pa tuanga rewa, transfer rewa ngai paanga ki e ngahi kulupu koe nai tari ke nau proposal. Koe mea ia ko whaamu e au, ka pau te uhu au ki e wharearea, e kai ke uwhi mau ke winmolo, tuange ke kōsilio ke nau hanga o whakalere ai paanga koe ni. Koe mea ko uwhi mau e au he ni ke mahino, i ngawe ko e kōsilio na whakahoko pēna kai ke ala kōsilio ne transfer pe pānga e mei he kōsilio, akauni e kōsilio ki ngai akauni takta. Pa koe ngawe le vai e ngahi sino ko ia, kono whakapapau o ku ngawe a ke pānga whatatau pe moe u mea na nau kore ki ai. Koe tuaki koe kōsilio ko loto pe ke whamalala ku hike maa pe whanonga moe mea koe e hoko i he kahau. Koe mea koe nei tuaki nei ngau hala ake kōsilio e paanga koe ni ko whie whahoko pēna i kai ke ala kōsilio ia ki a paanga. Nei ai pēnga ngai tōnou nou pēa kōtui o kumahu inga ke whakatoka ngai. Tōnou nou whakangā ue pē whakaripoti tau te whito ke ngai kulupu nei ave ki ai. Koe mea koe nei tala holo koe he mitia mo e kakai nei kai kōsilio ko kore atu. Nei kai ala kōsilio ia ka paanga pena e kai. Nei maa pe kōsilio ia. Koe mea ko ulotau ke whamahino i e polisi koe ni ai ngahi whatongia koe o e whakafofonga ke ua whe paki. Aia uloaki pena e koe whatongia ia o e whakafofonga ke ne whakamahino i e taumua o ku ngawe a ke pānga o ku totonu ke ngawe a ki ua. Ko e whatongia ia o e whafonga ke ngai ngawe ke ne hanga o whakangofua ngai ngawe whakalukufua a ia ke nau whingawe a tolu lewa. Ko e whonga kono wahe ko ia pānga au kawia e whatongia o e whakafofonga pēa whārewa ke siofi o wakai mo whahoko o whatatau ai mea koe na e kore ki he pānga ko tuku atu. Pea whaosi lewa pēia. Pea koe ia tene whai e ripoti ai ngawe koe na e whai ki he whare area ki kakato. Koe whonga lewa e tahaya o ko loto ke whakamahino he ni uruaki koe whakangata koe pa koe ngofua ke ngawe a ke pānga ke ua toi whai ha whe lau waki. Uruaki na
na kai ke ngofua ke ngawe a ke paanga koe ni ki whakatauta. Pe ave pe kia tauta. Ua, ngai whatongia e kolo, tau te whita ka pai whatongia e kolo ki he o eki, o kai ke ngofua ke ngawe a ke paanga koe ni. Tolu, ko ngai whatongia o ku whakataumua e MB whakfoi tuitui ke ne whea ke ne kempeini o ku kai ke ngofua ia. Aia koe mea mahu inga ia ke ilo he kakai. Pe koe whaosi rewa. Mua ngai ngā ue pe. O i kai ke tau mua. Ki he whakalaka pe koe toko ni ai masiwa. Vivili, ke mau vivili. Kai ngā ue pe ia ki he whainga fo i ngā ue e osi. Aia tau whatata ko at beha mea kai pe osi. O kai ke tāria ke ngā ue aki. Ai pānga koe ni. Koe konga ia o loto pe e solo, mahu inga apita whakalako e ni. Wai e ku whaamu aku, ko whaamu aku ia ke ka pau e whaha alu ke wharea rea. O ko whaamau ia ke liliu ai foi whonga ia koe ni e ne whomai ki e whafofonga. E lakange ka pau e whotutu me whare paanga alu ke office pare mea hifo mea ki he tawhaki koe ni koe o e totaha kone une tonga i ai wahenga pe hifo mea ke office kolo aleo me office kolo ke ko silio pe tok fai ai ngawe koe ni ai koe whare paanga pare mea pure whakawahe ari whai ki he office kolo pe amo e ko silio pe tok fai ai ngawe koe ni. Ka koe mea ko loto ki he ni ki hoko atu, kai mo aloi ke whanki kulupu, ai lewa ki contract ke nau sain. Pea ka pau e au ke tunga u ilo, o ku i kai ke mateu teu e ngai kulupu ko ia, ka whatongia ia e whoki ke whare pānga, ke o maa traini nau tolu ki he tauhi mea whakarekot, whakapānga, ka lava ke flow le. Ka utu iau e fwoi sino ko ni e nau ngau e whakataha. Toki hu mai pe empia ke toko ni ka kotu o mahuinga ke alo empia e koe foi mafai ngau e whakawhare alea pe mua ngai toko ni pe tene lava o kore ke o mai ke toko nia. Ai ko ku mahuinga ia koe e solo ano whakamaalala i anga e ne whi alu aki koe ne e pānga pe si ai launga o hange koe o hoko i e lolo tongani. Koe mea pe tahate o toki lave atu ki ai, he tau sio whakalofua, koe ki pānga sisi e nia solo, Ka pau e hiki, whai whiang ku hiki, ai kau e ku konga e ku kore, ke hiki ke kono whaunga koe ke whakaivia ai local government hiki e Pacheti. Ka pau hiki haki o taha miliona. E lava lewa, e sino koe ni, pe ngau e whakatango mea ko uhinga ke ai, hau whakataha pe o ngau e whakataha, te tau lava e ki tau toruia o whahauko i ngau e lahi, e tokoni ki whatongia whahauko ai pure anga. Ai no whataha, ai ngahi ngau e pure anga, ngai mea la lahi, ai hifo nia ki lalo, tene lava hiki hake ai mo uli, ai toka taha masiwa. Solo, koe konga nia ko loto ki aipa ko hoke atu ka koe koe hao. O sio ki e hanga whakaukau. Whakawhawhapito e poasi ai whatala noa ke whai. Pea ko te mahino le rei ke wāhenga ai whakatala noa koe ni ko ke whakahoko. Tata whito ki he paanga koe ni. O ku ikai whoki ko tonga tapu walu pe o ku talamai ku mai na ripoti o kai ke mau pe kai ke kakata pe ha whainga whakarea ke. Ona e pe mangahi wāhenga o ku nau tofu hia pe he pauparema koe ape ku whai whukia no whehu ia he taimlahi. Pe o ku kei aonga koa ai se nolo ko o ku alua e paanga whawahenga ke whau pe he pe o ku totonu ke te whaihanga au e ki ai. Koe pauparema whoke taha ku mo whihanga ngai mo ia. Koe paanga whawahenga ia me tutu une e whare area
ko whakafofonga o ku tari ui ki ai. Ko ia ku ne whai ripoti hangena ke lau mai ko ripoti. Ka taimo ku alu fuke pangawhawahenga ke kosilio, o whai he kosilio ngā we pakapaka ke mau e nā tāna ke pa receipt, pakapaka ke mau e nā whamatala ke whahoko, e tae mau me ripoti ai whakafofonga. Paka mea pe hoko e kaurewa ia, i ngā ripoti me whare area he ati tā o ki kai ke mau. Ko ne tū ko ni ko ha ho whakaukau ke solo wa palaparema ko ni ko ha ho wakai ke kakalawa ki whare area te mou e fia mau hari li wai pe ko whanki li li usi pe ke fia mau hange ko ni pe aswa matara ki ai. Ko mandu ko tū ia ko he taini mi o ku ahi apita pāngai. E taim ko hau e koe ke whafofonga. Pakoti au koe o mahuinga ke whakatata koe taim ko wala e whafofonga o kune tempe ia ke anu ko hoko ke tuku pe paanga e ne nofo hene pe he ko ia une tonga ai. Ke ne toki whahoko o sasino pe ia. Koe ne toki o whawhipa ke whiri ku toki ailewa ngahi fo i project ia. Aia koe me ula vea tō lahi. Ka koe taim ko alua ke kōsirio, koe vai whakangau e pe ia, ai mea koe ke whetariu aki ke whau e ripoti. Ka koutu iau ke ta whaakia ko ia, o ku malava, koe ni kuia e tau university, koe Tonga National University, e lava whau ai ngahi polokalama, tene hanga o tokoni, ai anga no tauhi le kōti. Tai lava koe ni ku alue a teknolosia maulunga. Whakahoko mai i TV, ai anga hono taui. Pekapa e au ki hataimi, ui katoa ai ki nau tolu tauhi paanga katoa he u wahenga. O ai e fui programa honu utawhai, nau sumu, tak nofo mai pe. Ko tau ki a koe ni ke whai te lawe i mo no tauhi e tau re kōti, ke tahai, Ka pau ke te auia o stotonu bea ke mawahe ia, me he whakafofonga he ai ai. O tonu ange ne flow ana, me he whare paanga, hau he office pare mea, au ne tonga i koe, ai pure whakawahe, pe he whakalao. Hi fuai ke office koro, pe hau rewa ke fo i komiti kōsilio, Ka koe patiko, o sio koe e tokoni, e whakafofonga e kiai, ke hau pe o tokoni, ta koe ngai fie mau, pe alo kori. Ua, ka pau o whema ha tokoni, koe whawhongo iau, ne tau kei e ngā ue koe, e lapa tokoni ka meo hao nofo, e whakataha e kōsirio. Ko tui, e whakasi ia e paloparema. He koe paloparema koe, o whehoko, o hoko he tainimi, koe waha koe, ke tuange paanga, moe waha, moe kakai, he asi pe ia heni, o ku fōu fie mau, ke involo i kakai, hono are e paanga koe ni. O kai ke pehe ke taofi. Koe whafofonga, mo kakai, o ku mahu inga ke nau warea. Pau rewa uha whafofonga ia, o talape koe o wai mawhai, kai ke area i kakai, te halare vai. He ne wesia ia, aia ko sio au solo, ko lele ia ngau, ke to o ia me ai, kai no fotaha ia, ke tokoni, hangai tokoni ke hau. Pea toi taha, ko no whatongia mahu inga, ke nofo i wharearea, ke whakapapau, ai ngahi lao, mo ngahi tutu uni, pe mo no ngahi whatongia whakawharearea, ke tonu, pea he ko ia wahe me ai. Solo? Koe, da foke, koe ngahi wahenga, foke a poase o ku, ia ngahi wahenga o ku alu ke nau kosio. Koe ngahi wahenga, o ku tutu uni pe, ai whakafofonga e tuku pe hano ofisi, ke nau toki tuhane atu pe me ai ke whai ake ngā ue koe e wahenga he taima whia mao ai. Koe hae whaunga o ku mou ngā ue aki, lotonga ngā ue aki tonga tapu walu. Koe whaunga whoka na kulawi ki ai hu mai whoki pure ki komiti motuato e whai fui mea tatau. Pea o ku me lawa ne taha mo ku kore ke o mai ke whai whakataha. Hola holo pe nau tolu. Ka koe whaunga o mau ngai aki solo ku o ku mai kore ia. Aia o mai ia pe whakaukau i kōsirio. Ai ko kōsirio ne whakaukau o whakatatau ki whemau viviri
Pea osko ia ko hanga I palan whakalala, pea sio lewa ke pacheti, pe umite ngai whi mau ko ia. Pea foki lewa ke fono, fono ke wharearea tari, foki mai lewa o tokto enswea ke u akauni. Ai ko whunga pea o maange, ko nofo koe he fo isino MP. E asia e whakapone ia, e asia e whakafamilia, e asia e wheiva ia. Pako inga ulahi ai koe launga, he kuna pe fo isino e ta. Ka ba e saia pe whakafonga e tamakoe, pako haasino pe, o saasino pe ia, ke te au whemau ia ke to'o, to'o ia. He ka pau e ke hoko atu, te tau alu tau tolu pe hange koe ni, hango palani ka hiki pacheti ke whaivia lokolo, e toi mo veu angia. Au maange pe he tola he ange, a ki nau tolu pe ata ki tua, e taime u whatahai ai. Pea pau whehau pe whafonga kauai, o ku mahu inga. Ka ku mahu inga ke nofo e fo isino o kōsi leo, pai ha maa pe ngā wei ai. Koe tū whoki boasi he, mahino he whamatala ki o mai, o kuiai ngahi lao ku mō ngāwe aki, he kaki ngofua ke ngāwe ake paanga whawahenga, ki ha te mea whawhoi tui, angai koe umea kone na ke lao mai na ki tala noa ki ai i ho whamatala, o a o ke he kaki ngofua ke whai aka campaign ai whakafofonga, he? Koe ngāwe whawhare area whuki o tau si o tau e whaa, pa koe paanga koko o mai ke he wāhenga, o ku whatau mua peia ke o mai ke tokoni ke he wāhenga. Ka koe ngahi ngā ue ko tua pe e tokoni ke he wāhenga, me he tau uruaki o au ke tau whā. Ko toko lahi ka kai he wāhenga ku nau tala mai, o ku sai e mau whakafofonga, e na e tokoni lahi mai ka mau tolu he tanke e vai, na mau whakatangi atu ki I whare. Tokoni mai whakafofonga, o koe ke whatala noa ka kai ia, he mea unau tala noa na tolu he tau e whā ko ia, I ngā ue o ku whae whakafofonga, aki e paanga whakawahenga. O lau ia, ko whakafofonga le rea mau tolu he ku tokoni ka mau tolu he ngai mea koe, tau whā kone ni ngā ue ku lava langa atu mea koe, ake mau paanga whawahenga, ku lava mea koe. Ko tala noa ne ta whaaki koe ni, koe ni whai ho mou campaign, ni nea mo tapu I bribery. Pea whakangata ho mou whandi ko koe te mou whamore. Ko wheu ia ke does it fair ka mou tolu ka whakafofonga candidate for all. Ke mou hoa atu o campaign, mo e whakafofonga lolo tonga, ko se ange whare area ia e ne tolu kilu ni mamano pe fiha. Ke whai ake ne ngā ue maamari he tau o a o whi tau e wha. O se ngā ku lava ngā he ngā ue la ia pasa ia ka kai ai. It's o ku fu whai ngā taa ka mou tolu ke mou o whi I mai loto ka kai. I he campaign ni, unga via o ku kei to tonu e whonga koe ni ke pe he I pe ku hange ko lau ave paanga ka whitu e taha ke ata ka whafofonga ka lava ke whea time ko mō mai e ko campaign. Koe meni ko whi lawa gai solo, e mahino e whakafofonga o ku ne ngāwe le rei aki, pe aonga ne hu ki loto, tuange paanga ia ke flow me foi structure ko lawe ki ai. Ha whafonga ia o alo kore tokoni. Te ko lahe utou nā ia. Aluia whae kore tokoni. Ka ua hauia ngāwe aki. Mantui ko ne tempe o ngāwe aki. Ko hake lewa he kakaia e fo sino ko ia. Sai, ko meni ko lawe ki ai. O ku tapu ke ngāwe ki skolasipi. Pe tapu ke alo aki o whatau laptop o tuwha ke whakafoi tui. O tapu ia. Ka wai ka whawonga una wake nau tolu hango mea ke lawe kei. Ngā wake nau tolu. Aia ke te au o stala mai pe oua na ke ngāwe aki ke tāketi ki a whawhoi tui o halai. Pa kou tui au o kumahui hango mea ke lawe kei. Saiange e ne to'o o mia he fo structure koe. Pa kou tui e toko lahe whare paa ngai. Whau e nau tolu koe hae nau whounga. Hango mea ko lawe ke lava o tatau ai a foi template tatau ui ke taim ko foki a reporti ko filini pe ka ua to e nofu ke fu farma wai ngai fetu ni ko lava na to farma tala ka ko template ki farma tala no but at least ha una dol na wo sio e ko mea ko na ku lave ko ki ai I pulelele ai ola ka bana o atu ke ai hatange vai pe ausi end of that day
na flow le pe e pule le pa na usu atu o ko tanke vai e pe tiki leva ku osi ka taim ko ka ke fai ai uri e hawe ia fai ne whakau ka wai ngai mea vivilia he kai ke kawa me e ko ni pa ko tu bia ku mawinga whakata ka ke ulotau ke ko stau sio tau tolu pare mai ko ni ka pa he ka ke whakata a whafofonga me e ke lahi pe ia ka ke osi Sui. Ko te mahalo mahino ai ka veinga ko ku ke whatala noa ke I he tala noa ko ke paanga pakawahenga pe mo tala noa ko ke kosilio pe ko e puri anga whakakolo no mahuinga. Ko toi pe fokeni poas ke huki whale area o lava whakakato ai ngahi ngāu e koe ni ko ke palani ki ai. Ko ulos beke o eke atu he whainga maari e koe ni, ko hato e tia mau viviri a tonga tapu walu ko ke wakai ki ai o ku fuwhia mau ia o te lahiang he ngahi e whanki whia mau I ki ko hae te whito e whia mau viviri a tonga tapu walu te ke lava tokoni ka te kina o tolu o huki whare area. Maloso ko toni kone masiva ka ko ngawe ko ni na fatbe me mua o kai ke tau mua huki loto hanko me ko na kulave ki ai na tok whapapau I pe hoku I aho ko pe ko fu na tu kale sita fa mui ko palani ko ni ko na fa ngawe ke toni e masiva ai na ko tu pe ko fa lave pe ki ai ka mawinga ke o hake ia ni ko palani fika ua ke toni e masiva uloaki os fotu e foi sino ko ni o ko Tonga National Farmers Federation o takete foi sino ko ni ke whakaivia I he ngoe tau tai pia mo e whamon man aia ko foi tau moa kuanga pehen os le sisita os fotu os whaetano le volo minista tano mo e paremia ko foi structure ko ni involo e taha kotoa pe wahenga kotoa pe mei o lunga ki lalo pia kuanga pehen ko foi sino I o lunga ko foi poate ia aia te nangau e wāwhi mo pure anga I uhinga e nofa pure anga e tawhaki ko ngoe ki he whakalao mo no togoni nofa lewa e poate ke nauhanga whau e ngahi project proposal mo sio ke siofi ke wāhenga siofi ke ngai kolo alu ke ngai kulupu pia koe tafe koe ai ngahi tokoni e hifo pe me o lunga o au ki lalo aia kono whatongia o foi sino ko ni kono whakaivia aia ai kakai ke tuhake o ngawe. Pea koe palani o peheni. Ke langa ha whare peki ke ave ki ai whemau katoa koe ni hui ka pau o ku aha ha paloparema tō mui ka stoa ai o whakatatau he taimi o whemau ai I supply ake oange. Mei muri. Sai, ate ki whatahataha koe. E lava lewa ke tauhanga o vahe ki he wahenga mo ngai kulupu, ngai ngoue, tawheta he ngoue. Tau vahe ko ia nau tō whatatau ki he whemau timane mahina ko ia. Ko ne hoko pe oroatu. O au pe ki whanga ki a whare putsa, ke oratu patahanga o supply e kakai. Whakaivia ai whanga monuman pulu, ko whanga moa, ko e sipi, wa o ke whanga puaka, Ka toa ngai mea ko ni e lava, ia foi mahina ka pau ko ne mateu ave ke whare putsa, hau e tangatanga ia ko ia, mo e ne paangana o hoko atu e ne ngawe, ka toa nga e foi sino koe. Ai ko foi sino koe a o whakaukau, marga le reita, ke huia he public enterprise. Peka communities, ai ke ne hanga eia o lewa, ai foi sino ka, e whelave, e ngawe aki koe ni. Pea mo Tonga National Farmers Federation. E uinga koe ni, he koe tafe koe e toko ni e hifo pe me runga ki laro, ke ngai whemau. Koe tunga koe tainimi, sisteme tainimi, o taulere mai aki. Pea koe sisteme pe ia o whainga maari e tainimi, koe ko ngā tuku hifo. Ai ngau e koe ni, no fotaha ke kau exporta, mo kau mitolmeni. Pau tau ilo pe tau tau e palaparema he mitolmeni, he kai ke au e toko nia. Pau ngau ki hanko e toi hau koe toko nia pure anga, o toi waewa he pure anga ea to aluhifo. Tā koe ni, tau whi maha kakai ke whiriwhiri le rei
pe tau ngau e whakata. O au ke atu unga tau palani, ngai mea ka atoa ko ni solo. I e tau tai whamonu manu, tau mau mea tohoni me iai whalo kolo. Pa koe whongan te tau hanga o hake aki e mui lelei, he tau mau pe mea tohoni lo kolo. Koe te whaki koe taha, o ko sio koe ki ai, tau whauhanga i koloa i tongani, tau lawa aiha kapa lu, kapa pere, ngai mea pe, o au, pe ki hatu unga, te tau lava pe tau tolu o whai tongani, he koe niu e solo, koe niu solo. Kau ia he lolo le lei taha, o tau whakamo ni, pene nei ke mo i wholoa kakaya koe, ai koe ni ai niu, ngau e ake ke kuki, pia moe lolo, o mantui pena e, kau ia i he tau mua, fis mua a tupo wha, pena e whai tongani. Kana kai ke toka ngai. Ka hotu i kapa te tau whakafoki mai. Sio ka mea ne hoko. E lava peo whakaivia me i lalo o au ke o lunga. Hange koe ni, wai kakai koe ke hana atu. Hau. E lava, te lava o mai me he wāhenga. Ha foi sirini ki ai o lisi. Aki ha u api. Ai tau he ongo fulu pe aia koe. Koe property ia e wāhenga koe ia. Ka koe foi taka koe taha ke tonga National Farmers. Tēnā o lava mo nau tolu. Te ko mea koku o si tu e taini mea ko mea ko lave ki ai, o si layout e foi platform, o si ai le kau ngoue, o kuna o pihai nei wof ke toko wafi. Ta o si tukuange ngahi kore, o si ave ngahi project proposal, ko ti o se fili, ku mahino mai, mau ke no ftahain, ta ko e program fo ko ni ko au mo si aspo hiva umalit ke toka ngai. E koe foi programa ia koe nina kei whakatau mua ia koe whiri whare area. Ka koutui e common sense o nehanga haka ki ka pate tau tuu ngau whakata. Taha ko tō pe uai ne ki konga ke ngā aue. Ka pate ke tō manioki. O smahino ka koe e au pe ka pate ke ngoi koe te ke lava o whawhone container e taha. Ko homo o wheu ngau ia he tau koe ia. Tau wahe pe ke ua na hange koe he tainimi. Pe mai pe kau sai mereni tō mereni kātoa tō ngania. Pakai wanga ali ake mereni uta te kula hange whakamore hano toi whetupu mai. So ka ngahi u whakaukauen pako o stui tae toi vei ua ka tau unu whaien te tau lava control en e sola. O kula e sola. O kula he whahinga unofo lau ke kakaisaina. O mawinga ke tau wako. Ko siaina uno pe tameta ke meta. Ka pau koe, no pe ka ngoe ke ngoe, no pe ka tōtai ke tōtai, no pe ka whakamanu manu ke manu, pe nau wahe whakatai, e mea ke nau whai e whui whakai ngoe. Ka sai nau no nofta. No pe tamai ko, ka pau nofta pe ke silipa tata pe ia. Ka koe owa pe na laka he makapu. Pe nau vilo e pe nau tau tene supply musio, ko ke hana tau ke langa funga waka. Ngai fufare tai niwi, whangi whare na retailer ta taha pe ngai fu shopping center, tu me ta whakoe, nau kea nau tolu. He nau mai nau tolu fui lau maria koe. Ka pate tau te tau control. Ka ke tau te o mai kolo alahi me muni. I me container fitu, i he aho o consume i tongani. Te tau lata tolu o supply whakalo o kolo i ahen. Pa tau ilo koe whakamoa ko ni o mui lelei. Whakamoa ko mai me muni koe tau tau hai ngahi puhu. Antipatiki mo ngahi ke mngare na whakahu mai ai. Ko me e te tau lape tato control. Si e te hu mai, no fo pāngai tongani. Pei, mo ui e whanki family solo. Malo. E pāsi ko ngā koe, ki huto mui mai whiwhi hui koe ni, ka te wanga pō o atu ke wakai ki ai. Maho inga pē ke tuku ate whiwhi koe ni, po mai he tō naha koe ni, whatawhi. Ko ni kore mai ki eke tala mua ka koe, whi ka pau e ta ofi au pita paanga whakawāhe ngā ia. No more, full stop. Ka koe whia mau ke te, ka pai te whia mau ke hiki ai pangawhawahenga, taha miliona ai pangawhawahenga. E te ewa te patse tia ia piliona i hene tuuko ia. Ka pau e... Ikai. Sio koe men solo. O tau nofo tau toi he local government si e ki panga koe ni. Koe mea koko toanga o ke ai. Koe panga koko nofo i o lunga. Ka tō mai e wanoai me o lunga. E saiange ia he hāsino i lalo. Koe lotonga taini mi, o whe, ke naki pe o whe ai paa ke o maha whakamatala. I taini mi.
e wate ki whatata koe. Taim koe na ke lere mai ai koe akirisi, na tōtou le ake akirisi mea koe lulu tawa. E solo, eh? Pea koe lulu tawa koe ai, au lulu pe ia, pea koe ai kaunga api o ma kau ai. Ka koe taim koe invola e kaunga api, e panga, koe panga hala fukia, o kovi ia. Ka koe anga ia e whonga koe lulu tawa koe. Koe le lulu tawa tainimi, o kua mai atu use fu tawa, o hiki o ave ki loto whare, o toki lulu pe ai, he hoa tā. O kai ke tau ila tā tolu, e foi whaunga ko ia, he mahino, ai koko ulawe, koe pānga koe patseti lahi o lunga, kai kia whakamatala, whatu tā maki au pito ia. E lava, e lakangi ke tō mai foi uanoa ia ko ia, o ngawe aki develop taha miliona. E lava aki, pe tau sio, i mea hoko, ko uhinga he kumahu inga, ono whakaivia ai local government. E stai angi au tau hasin. Pag tau si me tau tohe taim, kanko me ko ulawi kai, to me whakafofonga, he hoko ia, ko ahi ia. E fau mai e fo structure ko e, tene solova ia mea lahi, pa tau build up, kako mea mahu inga na ulawi kai, ai pulelelei, ke senta ia i he ngawe. O tatau pe i he pule anga, ka pau e senta moia i he pule anga, te senta moia e tawhaki koe. E a koe lewa kakai, ke nau unu ke tawhaki koe ia, pakau tui au. He kuea i mea te utok lawe whilawe, koe mo li riu whakapolitikare, tene hanga hake aki e fwoi mea koe ia solo, en taofia. Ka koe he programa hoko te ta lawe tawa ke ai, ke ne lava whakamahino so lova foi pare ma koia. Ka e tai nimi whainga tā. Pause de wat beki fo I te hui fa aus ko ni pa de toki ya toki oska pa toki fa ma o ai ke nga kata toki hoko te da programa hoko. Ko fe hui ta hai ko ni ni hanga o mai fa ka ko ni. Ko ne e ke foku nga ke ka venga nga we ha ke ki pule le rei to ko ni e masiva. Ka ku pe he to ta ko ni e pe tu po ko masiva fe o ku fai ke tala no ko masiva be ku ne ilo iko masiva ilo. Ko kaia ko na masiva ana to ko piko ma ka ke na tu o nga we ka ni fa asi ko fe ne tala monu atu pe ki fili no ve ma ka ne e ke te ko nga ka time ta no masiva I o ko ke ka kai fe masiva to ko masiva pe ko piko nga we fa te tau ki fi ko na pe Koe mea ko hinga o koe ki ai solo, eh? Ka pate tau mau pe ta tole lau maare pule lelei, o kumou ia tau konsenisi. Koe masiva I loia o mahino pe ia. Pa o hangea ngai foi mea tu whahalo ai whakapiko, eh? Ka koe foi sistemi a koe ko talano au ki ai. Ka pau e lahi ho ngawe, e lahi ho tu maari, eh? Ui, ka ke ngawe pe koe, tainimi lahi anga ho ngawe, ke masiva pe koe, ulu aki, ko se au ki. Ko mea koko tānoa tau ki ai. Ka pau ke pore koe ke whai fui ngawe koe ia. Ka e tonu e whotutu koe ni mo e ave koe ki muri. Si o tau pe uai, konteina pe uai o ke o sifeunga koe tau koe ia. Ke mohe pe koho whare, koe ke totongi reni, pete ke hoha. Lava pe mo ho mea kai I uta, fono mule family, o tokonia ia. A eka ko uhinga a koe ke lawe moni au pito pe, ke masiva kau totonu, ke he hange I whalalaka koe ni, o whakai ai e whahinga kou mohe. Te nau sio mai, koe mea kou lawe tama koe, pe taim tatau pe, te uhau. Pe ai e koe ne taim kou kamata ke alai ki hapaanga, automatic pe atamai ia, ka pau te uwhai e, ko mea e te umau mai, tainimi, ka uwhai e, tō e mani au ke, tō e talo, tō e mereni, ave ki whe, ko whehu I e toko lahe takai, ave ki whe. Ko tu koe mea ia o mau inga, te fwoi sino e pure anga, ke whakapapau o koe whenga wai. Ko mea koe ni, he kai lava e au, kai lava koe solo, kai lava ia, ka oa peu tau tu whakata. Ai ku moni koe lau koe, ki fwoi lau au pehe. United we stand, divided we fall. Ka pai ka ke tau unu whakata, koe lau maari o ngā whakatahi a koe ni, ke unu whakata. Pa koe mea nā whiawhia koe, e kua roatu koe solo, ki he no tanu pou koe hala whakakawa, ha sino lewa, he alea he nea whio, kau touna, kau minista, ka kai e whonua,
ai foi fehi ko ia pa o tu ko lau mali o ma inga ke tau build up ka mo ke fa ko ya mo ne lau ko tabu alo sio ke lo alo ko sio ke lo ka ku ma inga bito solo ai nga we fa ta malo Malo bito e pos mahino bito pe fa fo bito ai fa matala pe me karinga nga o ku ke tau ka ve ke nga ke hu mo ki fa area I he fili ko ni o amana ki hoko I nove ma ka de wato e fa nga mari ko ni ke fa ma o po mai wa ha me ke loto ke fa ka kata o ke ta prokalama ya ta ma vai e pe ke ta hoko atu I he time hoko mai ko raki pe ko fa malo ata solo ka ko Whenga maare ko ni pe ke kau sponsor na willing ke fai a tokoni ko ni pa ko lau ia ko tāpua. Raki o kuia e whatongia ma mawhaia e taimi ko uno e koe ke to e lahiang e tapolo kalama o kuongo e au ai lahiang e whatongia kua pau ke hirifaki ki o tau uma. Pa koe pore ko ni te utalat pe au e taimi koe na ku tāri ai ke u resisita na e lea mai pe hoku atamai, hoku sino, moe lau maari ke u tu koe ngā wen ke whai. Ka ko ke mateu teu pe au, ka hango lau koe whiri o kua au. Ka hango e koe mea gou wha tō wholofola ke nea whio, whio mau ke tau whiri wha pot pot. Pa koe uhinga e ko nofo mau pe haka venga koe pule lelei he koe ia tene hake aki, he koe ulunganga ia o tua. Whamalo la he tol, whamalo ata ti mautolu mo mea mai ke polo kalamani, mea koe whiri, koe mea tau ataina. Ka koe anga e whotutu ngaue, moe pole, kau ka hu, ua pau ke u teke, ai ngahi tawhaki koe ni malo apito. Malo bito e posi bea whamalo atu I he lava ko ia ke whakahoko ko ia prokalama ko ia ahoni. Ko kore whamale more atu ki he tau kau sponsor ko e na uma o hiki hingoa e tau sponsor. Aia na e oku na whanga o whapaanga e prokalama ni posi ka pau ku ke manatu ia hingoa pa ke medicine mai mua hingoa e tau kau sponsor. Au hiki pia ko ke wilo. O ku mea pe ka ku Mandui o weka sponsai o weke nau whemai nau tolu ke asio nau hingoa. Ai nau tari pe nau tolu he koe whelau lau ia o tawhi hanga tonu pe mei o lunga. Pa koe ke ulo tau ke ulawe koe sponsor pe ia o kia i ne willing ana ke kune ilo ia koe konga ni e tāpuaki ia te ia. Pa koe ke wheloto ia ke whakahaho no hingoa o kuno pe mei mui. Ka ko whamalo lahi pe au ke sponsor mahino pe ai me au tu ai pe ka pa pe tok fetu takiat e tok fetu takiat ka wai lo tau ke la ve wang pe sponsor ya tau atai na pe malo Fa wo fa pito pe ku ta fa malo atu pe he lava le ko ta proklama ki ahoni fa malo atu ki he ka sponsor mo fa pa anga ko ia ai proklama ai kantiteti figa nima o ta walo posi fono ke ne fa hoko ai e ma proklama mo fa mama ko ia ke ti mo tolu I ahoni fa malo atu ke ti mo tolu ko ta pe kainga mo ka mai mo ki mau I proklama pe mo to ki share tu pe ta proklama to ki fa hoko tu pe ta proklama hoko I he wiki ka fefe taimi ko ni ki he wiki ka o pasi ki taimi le le ko moni te solo a malo lo ni na lava ke ta whahoko ai e fiafi moni te ngai whainga maari pe pe ku o ke proklama ia o ke proklama he to ke he valu ai e lape ke ta lere ki mu ai pe ta alu ki mu I he ko habe ka ko ceremony te ui ka te sio ke tu si te ke to pule lulu programa ko ta fa o si ke be time ke no fo ka kai o fa kau kau ki mu ai fili ko ma na ohito vai ko moni te e to fa ko te ma time programa he fe moni te te sai pe notice tu pe ai ko programa hoko ia te mo e to pule lulu ai ko ngo taimi e ua ki he wiki ka hau ke ma fa hoka tuai pe ko tu ma ko la vai ta proklama ki auni ka mo mea ta to ki felo ngaki I he taimi proklama ka hoko mai malo abit Good.